abantu uthola i-kills ama-10 jiga i-pay2 amashibobo with discast abantu abasubscribe lapha ney'nkundleni zokuxhumana ziyatholakala lapha nake ku-YouTube. Abantu abasubscribe ngonyaka ophelile ikwazile ukuthola ama-likes amaningi kusho ukuthi abantu basubscribe. Asiphinde senze njalo with discast zikhulise uthi ulapha nake uFantamo ikhalathi elfresh elalapha nake Eden Park indoda ethi mayihamba ingahambi yodwa ithi mayihamba indoda esikhothi phola ithi emadoda lam bonazi uthi manize lam bathi ngiyiphethe le nto elokhu ithinta abantu ungakhohlwa lapho nake umdlalo wesibili the Kasi Youth Cup 2025 amaqhawe akababdlamini lawo bona esithombeni sakho abhekane lapha nake 158 abafana balapha nake eGreenfield laba obabonayo nabo esithombeni sakho abathandazayo ke kuyimanje yona ke lapha nake i158 the Iraq boys kanti ke the middleman awuScotty Paula insizwa ke yaseTsakani yona ke ephethe ke umdlalo yothi ke ihambe lapha nake naye ke insizwa ke uMiner Brandon awu madoda bathi amakhalata fresh lapha nake Eden Park waba ke noFantamo insizwa ke yaseMilano uyayazi Milano lapha nake Sinongo nawe 3310 ukhona lapha nake indawo okuthiwa iMilano akuhlali noma ubani kule ndawo eMilano angeni noma ubani awu nayo indoda eJamani bowazi ke ukuthi ke mawubona le ndoda uJamani amaqhawe asengenile amaqhawe angaze yalizungeza ke manje inkundla ayizungeza ayithungatha ayizungeza ubabdlamini angaze uphethe lapha nake manje isitsha sakho uthi bafana ke sizungezeni inkundla uthi ake sizungezeni ke manje 158 ezakhe lapha nake uMr Brown babhekane lapha no amaqhawe njalo lento bangisondezele lapha nake ama team sheet ukuze zambe kahle nezinto ukuze kusebenzeke lapho ke isikhathi eside nala ke lela lithe lapha nake olibona isithombeni sakho uyabona ke lela lithe lineminyaka lahlala lapha nake iFaceform ingakho kwathiwa lenkundla uselitheni wena mthando webhola ingakho ngithi bofika lapho welcome to elitheni lihleli lizinzile alindawo lithi ke lisondele lihlangabeze wena mthando webhola kodwa ke 3310 mtaka baba ake ngiyokucinga lapho khona ukuthi ngesilungu mababingelela bathini wena 3310. Well, it is Chicho. It's a beautiful welcome on warm Sunday and a beautiful day for weather football. As you see the two teams coming into the Kasi Youth Cup, heading collision head to head. We'll see pound to pound, making sure that one steps a foot inside the final or maybe the semi-final or quarter-final. We'll see. But we are at Stonebreakers. I see the referee from Russia, Stonebreakers, the Phantom. I don't know what did he learn, man. And I saw the one that doesn't go along. He goes along with the stick of the magic stick. You give him a problem, he goes into the bag, he takes it out. Goes with the color of Mikado on the first side. Say we're gonna do this and we're gonna do it right. And I'm your boy, 3310 size 5 scratches committee. Kutuzanga person. And we are at the Stonebreakers with my man Chicho. What a beautiful Sunday, Chicho. A blessed one. And we'll see and witness one of the best two teams taking on head to head. We don't know who's gonna take it home, but all I can say is that sit in and fasten your seatbelt because you're in for great entertainment and one of the best fixtures for Sunday, Chicho. Ijalo ke ngempela lapha nake 3310 yobathitha impela kodwa ke la ibhola ke lingasuka noma ngabe yinini lisuswa i158 iqantha ngapha iqantha ngalena
isithombe ke soqala somdlalo yona ke i158 ithwele ke ijezi ke la elibomvu eliveza ke umbala ke la omhlophe ikhindi kanti ke la amaqhawe kaBabhlamini athwele ke lapha ke inyoka nehlalisana umabona bulawe wayishaya ke lapha ke uScotty Phola wathi ke insizwa sethakani ngizake ngifufuthe suka lapha ke emuva bathi ngibambela ngiyathanda mina abafana ke balapha ke Greenfield abahamba ke lapha ke noTasbuna ke lapha ke uMr Brown yalithatha ke lapha ke bazama ukungena ukusathi mshithi ke yona ke into engekho kodwa ke lisemuva uthina sombempe Brandon phakamisa iduku lakhe uthi ke uMatota ake libuye lapha ke nayo ke la abafana ke bayo ke amaqhawe akaBabhlamini zalithatha lapha ke amaqhawe nanya ke usibonda lapha ke 18 kusiyami bemlolonga ngempela ubawazi ke insizwa ke mebeyilonga kanje lapha ke umzuzu ke la uqala ke uqalile ke umdlalo lizosuka ke ngasikuthala ke lapha ke Phola ke kusiboniso okuyena ke insizwa lapha ke manje usizo lwethu Masuku usibonda faka lapha ke phakathi nenkundla ke manje usizo lwethu ke Masuku ethole lapha ke manje insizwa lapha ke manje okuyena ke la iPhone 13 Karabo lapha ke manje eliveze kamnandi ke manje uKarabo naye ke amaqhawe kaBhlamini phakathi eboxini ngamakhanda konali ke manje Phola ke Karabo enze njalo ke iPhone 13 ethel phakamisa lapha ke manje kodwa ke ibhola labo lizokinqika ke the Kasi Youth Cup 2025 the second edition okuyena ke lapha ke the captain Amo wamba ke noSkekete kube khona uBabhlamini bamba ke nethimba lakhe lonke liphelele iqembu ke la ke iKasi Youth Cup benza ke umsebenzi ke omuhle bahlanganisa lapha ke umphakathi wena ke umthandi ke webhola nala ke ibhola ke lisemuva lapha ke Phola ilapha ke 158 yalithatha yalihlanganisa ke manje ezakhe uMr Brown ngiyacabanga basabhala Nkosi yami ngiyomele wena 3310 usayine ngapha nangapha usayine nje ubhala nje amaqembu uthi ke mina ngizowabhala kuphela nali ke lapha ke Phola ke la kuyangela Molifem phakamisa kamnandi ke manje uChimoro nali ke thola lapha ke manje iPhone 13 ngekhanda ethole ke uSekito eqinezela kamnandi uSekito elincisha umoya ufuna uTimothy nali ke manje uTimothy enze njani nangu uthina sombembe uthi ayikhona Timothy siyabonga lapha uthi ayikhona Timothy akelibuye lapha ke Phola ke manje phoswa kamnandi ngamakhanda phakathi nenkundla thola isiqaqa amapande sibusiso elithatha ke manje umaloya ethole Timothy faka phakathi nenkundla ke manje thola lapha ke iPhone 13 uyalithanda lapha ke iPhone 13 ushintsha kwenza ke manje thola lapha ke Thabangi nangu uMapena elithatha eliveze koMapena ethole lapha ke the Black Messi enze njani uMessi omnyama bamthathele ke lapha ke the Black Messi izothola ke uMapena nangu uMapena ke manje elihlikihla elifaka lapha ke emuva ethole lapha ke boyithumele Mfukeng iMaratona elithatha ke manje uMaratona ebelivimba ibhola lakhe ke manje izothola ke uMapena elibeka phansi ke manje emuva ethole lapha ke manje usiyabonga elithatha ke manje usibonda elifaka lapha ke manje sizo lethu Masoko uyaliphakamisa Sekito ethole lapha ke Timothy amaqhawe kaBabhlamini elithatha lihlanganise ke manje siyabonga isiqaqa amapande uthina usompempe lapha nami uthi no uMatota angikwazi ukudlala kanjena isiqaqa amapande uthi ke lapha ke Phola uyabona ke 3310 it's football wena ngendlela ke engakhona lizinzile mtheka baba lifule kamnandi ungagijima ilanga lonke la 3310 well said, teacher. Indeed, it is a football weather. As you see players there, it's up to them now to say that are they taking the initiative to come in and say, we're raising our hand, coach, and we want to take this game to a next level. It's between the players, but the weather, we can't complain about the weather. It is a very beautiful weather, cool, calm and collected for them to be running around, and it is a wild, beautiful one, teacher. Ifoni ke yakudala le engishel nayo lokhu nje ikuyelezela ke ngesilungu phakamisa kamnandi ke lapha ke Phola nganye lapha ke uprovider uhleli ke nomqeqeshi omkhulu okena ke lapha ke uThabo bazinzile bathi ke sizoyibuka lento imnandi masihlangabeza phakathi eboxini amaqhawe Sekito bathi mina misakuphathara
uyena-ke lapha-ke usakhele umazakazaka Joseph Mashaba ubethi-ke uyangena uthi-ke lapha-ke usompempe akube labo 158 the Iraq boys nganya uMr Brown-ke manje unomusa okushesha uthi-ke ake sihlanganele umadoda ake sincengele lento athi kancane kancane soze sifike yalithatha-ke lapha-ke i-158 phakathi-ke lapha-ke ibhola labo lizobuye lapha-ke manje 158 ibuye lapha-ke ngaphakeni kudla-ke manje thole lapha-ke lelapho elidla kamnandi-ke lapha-ke ibhola labo uthi usompempe akube labo 158 iqanta ngapha iqanta ngalena kuyisonto-ke kumhla ka-9 the Kasi Youth Cup 2025 kanti-ke izolo-ke kube khona-ke la abaluwashile-ke ijezi sibuka nje abantu bewasha ijezi bukhoma sibuka abantu bewasha ijezi-ke 99 lapha-ke ku-Kasi Youth Cup isikhathi kamapande kanti-ke ungaqala-ke usubscribe lapha-ke ku-YouTube the Disticast isivele yangena ikuthathela yonke le midlalo bukhoma abantu baqale basubscribe unyaka nonyaka iyakhula lento ingakho ngitshela ngithi abantu bangaqala-ke manje basubscribe wena mthando webhola phakathi nenkundla-ke lapha-ke ibhola amaqhawe kababhlamini yelithatha yelihlanganisa amaphena ethole lapha-ke Sibusiso Maloya uthini usompempe laphana uthini usompempe laphana out the big O out the big O uma ubona Orose ubona ama-champions abantu laphana abahlaba unyaka nonyaka lento abayihlalela phansi bayishafiye njalo uBig O ufika qala kunama-opponent wakhe angazi ukuthi yini lento ababafundisa yona isimnandisa yashiza 30-10 njalo bona bafika qala kunama-opponent wabo angazi uma befike late kulowo mdlalo umdlalo wabo awupheli kamnandi uma-ke ngikhumbula-ke enye indebe-ke lapho-ke Orose bafika late-ke eSky City bazodlala-ke i-semifinal against-ke insizwa-ke zalapha-ke Phumula Power United base-ke bethola lapha-ke manje u-3-1 kanti-ke base befika la ukuthi-ke la asiphinde-ke sifike late-ke emdlalweni isifundo-ke abasithola ukuthi amadoda njalo thina sofika kuqala kune-opponent yethu. Chicho, you also need to understand that the more you get earlier, the better, because you are able to send those little men that people cannot see. You know, these days in football games, we use the juju. So for you to plant the juju, you need to get early to the ground, so that the juju may be planted very well before the opponent sees you, Chicho. So it's one of those things, man. It's Kasi games. At islungu astoliwa umake singatoliwa 3310 ungazeke kushone lapha-ke ilanga mangisho njalo-ke lapha-ke the defending champions sebevele bangena simnandisi yashisa emva kuthi-ke ngonyaka ophelile bathathe konke wena 3310 bakuse Soweto bathatha-ke lapha-ke kuBrazil abagcinanga kuBrazil bathatha iWinter abagcinanga lapho babuye futhi ngeHeritage bayinkinga labafana baphinda futhi kuKasi Youth Cup kuyimanje bazinzile ku-Disco Games ibona abavule ukuthatha indondo bayinkinga labafana baseSoweto ubakade lapha-ke 30-10 yase-ke yangilungisela-ke la i-team sheet yona-ke i-158 iza-ke kulo mdlalo-ke i-158-ke iphethe lapha-ke insizwa Oscar Penny Beyonce Scar lapha-ke Katleho Steps Somshado iphethe-ke u-Apera Mkhichimi Luthando lapha-ke penalty Tyson Tie My Time I Tie Your Time iphethe-ke uMessi iphethe-ke noMqanduli shintsha kamnandi-ke lapha-ke ibhola-ke manje unothando penalty eliveza-ke lapha-ke penalty efuna lapha-ke u-Apera lase-ke ibhola lakhe liyangaphandle uthini-ke outscored ibhola insizwa-ke yaseTsakane ebamba umdlalo izalithatha-ke ngasikudala-ke belithatha-ke belidlala beliphaka kamnandi yaliqoba lapha-ke phakathi eboxini ngamakhanda uthini lapha-ke usompempe Scotty Paula uyabona-ke iKasi Youth Cup wena 30-10 inchaza-ke ngento yodwa iphinde-ke la ikhulise-ke nentsha iphethe-ke la insizwa-ke encane esaseyintsha kakhulukazi uSinongonongo ilokhu ilibiza njalo
Look at Kopoga Lensison. It's again now. I guess it's opening a Labanto. West Nongom. Tekasi Youth Cup at 2025. Quick being a lelem Tagababa we found to La Pocona. Don't forget to remember Bugali now and Bugari Gossip. Hassan Kavina Pugala Pagana Stongam. Abankina Mukalagi, all the way from Clinfield, Tigala Pagana Satula face form. Helichan, Nigala Pagana Bugali now and Bugari Gossip. Figala Pagana and Kavina Pugana Galiluchum. Leading up by Cotton and Numa Kogala Pagana Pugachum. Last game of TTM. Helichan of Amazoni Gatiscom. I will be running some of Hitabium. Hebona Masaguchas Chichum. Uzima, Second Segi, we are Puchon. If any long Sabon, full of Togon, full of Sabon, or Tamasham, Silangala Pagana Pugachichum. Jalo, what 58? Our Vela Lenza La Balula, what Champisa. El Chonchagam down to the Lapanag was a quarter no my selector. One I turned the Lenta Bona, my selector. One I turned the 158. Matata Unozi Tigamanchim. Was a quarter who took Melal Bamba with territory training. As teacher, at this pointing level, we expect keepers or players to be more matured. In that kind of a goalkeeper, we expect him to take charge of that ball because it was a direct ball that coming from a set piece coming direct to him. We expected him to take charge, to attack the ball, or maybe the handling should have been done in a better way. But unfortunately, he was caught napping. He expected more to do from these defenders. That's why I saw that it was so easy for the striker just to take the ball, flip it over, and it goes inside the net. Jaloge Kepela La Panage territory training. Lento Aitoligam. La Panage Mangabe Usanage Nakfigam. La Panage Unam Chalbe Pola. Lotoge La 158. Ekanda La Panage Maje Amakawem. Pagami Sagamnandi La Panage Maje Amakawem. Lisobola La Panage Maje Ipolabom. El Bamba Gamnandi La Panage Nosi team. Winage Oscaram. Utige La Nosi Tigela. We are born to love. Bam Sebenzi Saga Oscara na Pagachi Angelo. Pagamisa Gamnandi La Panage Polabom. Elizo Tola La Panage Chimi Saminim. La Segelia Shoy Polaga Saminim. La Panage Pagane Kushaka Mache Balfesa Gamnandi. 158 Pagate Poxin Utino Sopempe. When Quinile La Panage Liantis of Messi. La Sege La Panage Polabom. Lia King Mega Lia La Panage Manja Utosopempe offside. Agubelabo La Panage Manja Amakawem. Pagamisa Gamnandi La Panage Sponisom. Pagachige ni Kushaka Mache 158 Lutando penalty. Pamtatela La Panage Manja penalty Tola Istakama Pandem. Esposiso Taminim. Istakama Pandem. Shita La Panage Gwensa Stakama Pandem. Utoluze Kitom. Enze Chano Masagazagam. Nanguze Kitom. Iconam, Yanga Sangana Lentom, is a Tola Stakama Pandem, they can't get Majum, the Willa Panagamanjum, 158, is steps from Shatom, is steps from Shatom, Sanganisa La Panaga Piontem, 158, Yak Sanganisam, they're going to get Nango Marathonum, is Samagate La Panagate Ulfimbom, they're going to get Naligate Puralakim. Biso King Mega Lia La Panaganga Pande, Lia Posa Tola, what La Panagamanjum, Masagazagam, Utolis Takama Pande, Utualekam. Elizo Tola La Panage 158. Yel Tatage La Panage 158 in Amakandam. Pagat de Kunta de Plequan Utolu Timotim. In the Zalagamnando Timotim. Wele is out to Mapenam. Enzel Chanuma Penam. Nango Mapenam. Nango Mapenam. And Sigi Sagamnado Mapenam. Fagapaga de Kunta La Panage Mancham. And Iconam. Trepelabanto iPhone. Well Tatage La Panage Poralabom. The Beno Chimi Saminim. Well Tatu Chimim. Amakawem. Kabab Saminim. Sigi Sala Panage Pagane Kuntam. Istakama Pandem. Enzel Chan Istakama Pandem. We are Chigam. Utino Sopepe La Panam. Uti La Panage Sopepe Agubelabo Amakawem. La Sebel Tatage La Panage Belbega Pansem. And Siso Lechu Masugu. Pagamisa La Panage Usbondam. Lizo Tola La Panage Oscaram. Nango de Oscara Gemanje El Tatage La Panage Pansem. Utu Sopepe Agube Kamelisham. Yuso we La Panage Ipola Gemanje Sepkala Pansem Mufam. Libe La Panage 158. The Iraq points. Nango Penim. Nango Penig Ekanga Mapenam. Pagatige Manje Penny Fortune. We are leaving La Panage Manje iPhone him.
enze charige paga ne kulta iPhone zamage egultina enali ge beltata la panege porola bom biso kinmiga la panege emufa penny elisha kamnandi ge manju penny will touch again la panege porola bom 158 ya pambi ge manje 158 na assist step some shot enze chanem na assist step some shot asianke na matotam na assist some shot step 158 the Iraq boys is step some shot enze chanem the Iraq boys yelkobam basamun kenam egorgel tola maratonam il touch again manje la panege elfimbam elila panege emovam elizo tola la panege upenim el pagami sagamnandi ge manje upenim el pagade kulta ge 158 engamakanda la panege polola bom itola la panege iPhone is step some shot ya lita la panege manje la panege deflect mesem enze chanin well push out mesem esamage uge pambilim kuno Beyonce la panege mofam naye uBeyonce elusa kamnandi welusa uBeyonce Botige uBeyonce agel kingege elienga panthe ke lapha nam 158 iqatha lapha ke amakhawem lesebufa lapha ke manje pholela bona phakathi nekudla lapha ke manje marathonam amfukeke isikaqama panthe bamba lapha ke manje kamnathi lapha ke uskaram ubethi ke uyabuza isikaqama panthe nange khanga ke manje enikela ngalo marathonam enze janu tonam samun kenam aikonam basege bayavinchwa ke manje nalige lapha ke pholela bom ebalthatha ke lapha ke bashintsha ukwenza masakasaka nangu sekito aikonam etshelsintsha ke manje masakasaka triple abantu it's Kasi Youth Cup 2025 the second edition Mfano wa maka wanu beka mraho busu. O maka mfano wa 9 wanu busu. Iskala maka. Utige la panege lensizom. Agel be la panege de pola ge la ikembo ge la panege 158 emofam. Utige uskoti polam. Ago be la about the Iraq boys Hamba pambili bapegane na makawem. Lisebo fa Beyonce la panege manje Beyonce. Nangu Beyonce ke elthatha lapha ke pholela kem eshintsha ukwenza marathonam uthini usobempem uthakwazi ukwenza nje wethona ngikubhekile lisebufa lapha ke manje pholela kem phakathi nenkundla lapha ke lithola istep somshatom enze njani ke manje iyangena nasi istep somshatom uyaliphaka zama ungena lapha ke 158 bazama ke ukujika Ula ball, bija ball. Mapena bija ball. Ngapha e-studio angazi uskora ubayeka kanjani abantu benkene lapha baphinde ke bethinta la nezinto ke engamela abazithinte lapha angazi sinongo bangisebenzisa overtime bashana nale ithende ngale bashana nihlalele nibuke khona ngoba ngapha nisuke nicofe bashana nicofe nezinto engamelanga nezicofe kuyomele kulokho ngi-adjusta ke manje lapha sibonge ke la ke bayi-selector kusho ukuthi ke lento ke siyenza ke ngapha nangapha abashana ke babhizi ke la indlela eyisimanga mangisho njalo ke lapha ke uthini ke la uskori phola uthi ke emathotha akube labo lapha ke iqembu ke la amakhawe 158 not amakhawe ayalandela amakhawe angababshamini bathi ke ngawe ukuthi ifuna kanjani angazi 3310 uyangizwa lapho khona na ziyafika intambo zami awungizwa ngama SMS ngizwa ngama notification ukuthi cha ziyazwakala kusho ukuthi ke ngizwa nangama VW ukuthi ziyazwakala the big O angazi ke makunje ukuthi kuyophela kanjani
Up next is Simnandisia Shisam. Against Tilapana Muyeshe. A third game. Abuya Msutu against Tina Kanas. Last game, Amazayoniga Tisco. Against Edin Rishai. Ejalo Lentom. Umage after the set piece. Ishicha intellect Fefula Ngayom. Yotingala Panage Umfanum Nanem. Usnongo Nongom. Age Agnongem. Akichime Nawem. La Panage Uslongom. Age Swone La Panage Basalense Charige Machem. Angazi Ushincho now. Kusutige umkeke taxizo kula kancane. Obinza lapha neke jersey number 11. Bakhipha lapha neke insizwa lapha neke Lubisi Prince. Prince bacha ubuye ndoda. Uthi umqeqesha ngiboni mina Prince. Bafaka lapha neke Tebu Petla. Bathi Petla ndoda. Awusilwele. Nganya usiboniso lapha neke manje usibonda. Umfana kaMasuku. Ulapha neke Poleni. Phakamisa kamnandi kodwa ke lishawutonga. Ithola ke uMabhena. Lase ke ibhola labo liya ngaphandle. 158. Iqanda lapha neke manje. Ake sibone benze njani ke lapha neke bazama ukujika. Uthi sobebe no. Awukwazi ukuyijaja wena. Ake ngiyofuna lapha neke mfana omncane. Usinongo aqhubeke akunonge. Ijolo kulapagana mfuka chicho. Abathi mali one ngapha kulapagana linye ngapha. Amaqembu amabili kulapagana asathangana. 158 rakhe. Apagana na amagogo bamhlamini kulapagana. Uyiyo kulapagana ikasi kapha. Angisheshe kanje luthini kulapagana isikhundla khondla. Sithi malthathu kulapagana lapha hlangana na 158. Abathi thayithi ngathatha abathi mathatha. Halabala ngayo kulapagana uthayisini. Hebihlangana kulapagana sibonda. Hethatha sibonda labala ngayo biyona nothando pinaro. Uthini kulapagana ufola. Uthini kulapagana Scott Pona. Hethatha kulapagana hlangana mahirosa. Hebeka phethi kulapagana ithwanisa. Uyakhuza futhi kulapagana phendi ukukhisa khokho. Hethatha kulapagana ihlanganisa. Jereza Madan. Hasikathatha kulapagana sibonda. Hefokisa 6 kulapagana Telebani. Hetibona opera. Oshashan. Halabala ngayo kinelo opera. Ibitibona mananga tibona sagasa. Hethatha sagasa funa tukutuku selima 13. Hello kulapagana iPhone. Hello kulapagana iPhone. Patira pola matatu titenisa na hirosa. Hamagayo kubamkhamini. Hethatha kinelo iPhone 13. Hasika ikobe pola kufuna Maradona. Hakuna Maradona boxeni. Skara kumese. Uyakuza kulapagana Scott Pona. Uyakuza kulapagana Scott Pona. Hotuena mpuga Maradona. Hotuena kulapagana majonje mapenzi sahlasa. Hatujonje mapenzi sahlasa. Hasibethatha balibeka phansi bafuna ukukhatha amablonde. Hayihlala phansi kulapagana ukhathile sashane. Ufuna step sawing at Brooks. Hebula ngalo kenena step. Hakuza mina Brandini. Uyakuza kulapagana uMiniere. Hathinti bona titukusanto sakuthi. Hathi siyakhola. Sekulo speaker kulapagana injabuza seKilimanjaro siyakhupukela. Hatfuna bafunela kulapagana uMessi. Akathola ngesinina. Hibuthi bona bonakati laphola ke. Hitibona chimamura. Hitotangela laphola ke koram. Hitibona manati tibona papa penin. Hitotipuni punaka. Hafuna punada. Hitotipuna na polisi. Hitibona manati punata. Siratatinata. Ataisin gataibu tataimu taitaim. Hibula kakene gataisin. Hitibona na Scotland. Halifumani kasinina. Stay up some shot. Hitibona papa penin. Hitotipuna papa penin. Hitibona panjam. Hitibona plantam. Hesajona plantam funa peram. Halam joni kasinina. Hitibona chimi. Hankuma protein. Kajama protein. Hitotipuna funa peram. Hosajoni kenani pulina ko peram. Hesajona da bagwecham. Hasagalang umsebenzi kineno peram. Hasagalang ekachak siliwan. Hitibona skatama protein. Smusa soshaminin. Hitotipuna na bulakayan. Hitibona Maradona. Yankeno Maradona. Hepoxinin. Hosebeza ngakala ismango papa penin. Hosebeza
imefuna inukati maponda mafumani kisinina ibutimana Maradona tafuma 2 minutes player hijati Maradona hafuma skata kamtoni kisinina hagaifuti ankali Matis Musisa hagaifuti ankali Matis Tepolele China ibutimana Pera Shashan hijati Pera hijati Mataisi hijati Taisinin hafuna manati funa Pera hayamfuma na kisinina hamtelekeli Sagasan hamtelekeli Sagasan Hoti Goko Kwasana hasitatu angena na Poland hatiga ponte kona gona upila hibitimana so steps umshatu hotini uskoti Poland hatima itatu la Poland tijani sana makawe hayizanga la pugana iskabab Shamini hasika itatu la Poland bitimana sana Maradona hati atankini na Maradona punakan obuti pili windi sema mtamaton Wana mfunga Maradona uchocho mapenzi Shazan hati unalele mfunga Maradona hati atala pole tijani sana Iraki haba funa mumtaza hati atankini mfuna mumtaza hesa jonin hati manzano katleon hana wana kaba iphone hibiti manu mananga tenani tubam hesa gogum hafuna ino mapenizan hamfuma ninke sininan huya sebiya super popeni across the Scotty Poland hati nimkena kama peke na mafushonan sasa linya ngapalinya ngalena 158 rakemsen apa kesi rosa makoga babkameni paskona dala pugana Facebook rajim don't forget but remember Sankameni akoga dala pugana always know all the way from Belgium to Facebook rajim dala pugana Pati